santilhu. Li Dios ha'an rahom, ha'an lishholumi liqatzol bal chiru likudanain, rahok. Mare ha'an khun reheb li atin li qashal oksim bil shpaneb eblakpa banel, resh cholo bankil, ani zakaliqagwa Dios. Li apostol Juan nashkwa zakwi li kaushain, sali primero de Juan 4:8, naknashki nakli Dios ha'an rahom. Li apostol Juan mokuki atinak tachirish nakli Dios na re ahkwi li rahok. Inka, kishke ba nakli Dios ha'an tsakal li rahom. Hukanak nakanaw nakli rahom ha'an tsakal lish kichish khunil li retali lish ch'o li qagwa Dios ain. Utaan li nach'olo bang chiku ani li Dios. Rikin khunchi atin rahom. Mare na balak kui qena shnaw chirish li qagwa Dios nakhaan li Dios ahrahonel. Abanan chishkhuni li atin li nakyalok ch'olo bang chiku ani tsakal li qagwa Dios bachbil jikru shban li ruchi chocha nakwan. Abanan saliratin li qagwa Dios nakatawah kui nabal chik lish ch'olo bangkil chirish ani tsakal li qa Dios aan. Lish rahom li qagwa Dios tik tsakal ru. Utnashki chi ire chishkhuni lep kyal chi matan. Maqaqlu manakinka haan nashki chi qe lish rahom. Hukanak na gosh okrikin renakto kanakaran renakto guan krikin li qagwa Dios. Qabiaq li nashtiqe Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Utla o kanawom utqapapahom chitsaqaljal li qarabal shpan li Dios. Li Dios haan rahok. Ut ani na kanak sa li rahok haan na kanak rikin li Dios. Ut li Dios rikinaan. Ut li hu Génesis 1:27 nashtsaqobresiru li nashtiel li apostol Juan arin. Nakli Dios sashkaba li shrahom kishkyok desi li queen qut li ishq hosh khallam uha anchan. Re naqla o ahkwi toruk chishraba li qagwa Dios ut chirata wankilak kwi li rahok. Arin maga hunak li mushulal, maga li qitqitil, maga li ma usilal, kahkwi li rahok. Sali atin obal hebreo kwan hun li atin li nikeshtiechak chesed. Oksim ilchak sali nakhterchakram. Hainash olop chiku li shrahom li qagwa Dios rikin li sumkwan li gishbanu rikinep li poyenam. Ut li rahoma ina atinak chirish li shtikilal resh tsaqobresinkil rul nashtiechi li shkolbalep eblitenamit ut li shnimal tsaqal li rushtan ut li shrahom li qagwa Dios ain. Ebli atin obal li ketsiba kuchak li santilhu sa shtiklajik, ho li atinobal hebreo, ho akwi li atinobal griego, de que ruksi halang chi atin resh olobankil ani li qagwa Dios. Ebli atina in, ne que shkutak kuchiku li shtikilal li retali li shcho li qa Dios ain. Ut nakwak naktina goch bini chirilbal, kui bakwi reheba in. Li shbenil haan li atina in, Adonai. Li qagwa re chishkhunil naraknashche. Halina akwa behing chikhhunelik. Hukanakwi na umilru. Inakatausalihu Génesis 15:2, Jueces 6:15, Salmo 97:5, ut Malaquías 1:6. Hunchik reheb li atin hain haan Yahweh Jireh. Ut naraknashche li qagwa taake hokre. Génesis 22:13, ut 14. La atutla ina kanawa nakwan naklish nimal lish kutupal lish rahom li qagwa Dios chiqu ho poyenam ho ruchichoch lish anek salimak. Hanak li qagwa Jesus kikulun chikamk sashkaba eblahmak. Juan 3:16 ut Romanos 5:8. Sashkaba lish nimal lish rahom li qagwa Dios kishtaklajak li ralal li khunak kwichiru chikamk saqabalao. Hokanak li qagwa Jesus makwa kahkwi kishku kuchikru kishki kuchikru likarush huk mangchakru sa li honan laki ok li mag sa li qaru chichoch ut li khachok ip li kikwang rikin li Dios ut li puyenam sashkaba li mag. Honashchiqe li hu Isaías 59:1 ut 2 nashchiqe kamain inga teko shlanak li qagwa maga chikshkwankil chekolbal chimukot apsota li shik cherabinkil ha lema usilala esh shnachtobresin que rikin le Dios ut magla esh nakaan nashmuk li rilobal ut inga chik naraj rabinkil
Akshqabichaq chirulikutan ekwer. Sashkabanak haan jun li Dios Santo. La ojo mag. Mukonokoruta chinachok rikinekakwa Dios. Abanan, liqakwa Jesús han likikulun chikubang ruchish junil. Utqasuq isingil kuchik renaqanaqwan toruq chik chinachok chiruliqakwa Dios. Liqakwa Jesús kikulun chikut besingil lishtikilal utlish santilal aqwi liqakwa Dios. Haan tsaqalish poyanamil liqakwa Dios arin saruchichoj. Kishkut besiche quchat tsaqalru liqakwa utlish nimal lishrahom chakwish uchikwish. Naqkish ashtesilish chuam saqanaaj. Andiushaku naqshinakoch beni chiruli jun kamok chikain nagatkuy beni sa jun chikliqa kajel.